Joe Tapafat, more from Williams. Rota tino mai ele nanga yo SNC fato tua tau sanga muli. Na to te falo mo yana ngai fasi se ma o ka te mon. Ono pe pelo te mata talo pe pelo e o fa lo ino la to la lo to ko te I fo le wa me as. Amen. Me le te mana te mana na tu ya. Me ona aso e mata e to atele ila to e to e se te fato tu. Avon wala ko ka mo le. E anu lo wale o langa o ko kelo ha. Wa o le stage o le e fa no mo ua e ua. E o le se me o ya bi wa nga I. E o le wa le ko interest wa le ko interest I me fa le manga wa le ko interest I le ua wa le ko interest ku se pa ia wa le ko interest la ua ka kia ki o mai we anything the time every dinga ka wa le ko interest e isi vai mo fia wale mo ka falo ka tiro le ka ka le interest e wa ka le ola e no mo ia ma ko le ko ile ia mo se me o ye pa le ko e fia ia no me ora ke ma ye ko ke le sa e le ala commitment la fia le ai alo e ero la fa ki me ko le ko ka o e ke ia mo ko le no fa te o to le sa por ka mo ngale fa ia a le va ma le naka kala mo e va ma le naka I ua ma le kare komu e varia. E re la whakeka. E ke le kala mono la vai lea kua a makalo la vang, whoso interest. E ke le kala mono lea kua a makalo whoso interest. A makalo mai whanongo longo le leo TV, mai whanongo longo le leo lechikamaka, mai whanongo longo le leo sakangi, ua e kala mono e a sakangi, so o e longo ua e le koe interest I lea kua, so o mora fa ke o le pelo yo la ke fai me le ko o le pelo yo le ko vai o no fai tau le gana ma ko yo convince ya that is the reason why many people decided that they will go and do their own thing and God is no longer important to them. Amen. If you are talking to the Lord all the time, in the morning, at night, during the day, if you are talking to the Lord, you know what? Your interest becomes more and more and more, and before you know it, you begin to fall in love with the Lord. Ngā whi whenga, wa makanga sound revelation ki oe, wa makanga laka mene atu ki oe, me e whalakalaka I lea ko whalakalaka mene. E ke vai lea, e ke no mo fia ka ka ile ka kalo o ka makanga fe mo fia na drop off a wa ka kalo o ka no mo le tu a ka kalo la ki mo ka mo le tu me la me le la mai fa no no leo ia mai ma fa no ko mai un ro la fa ka kalo ke no ma no mo ke ai a fa pe ke le ka kalo o le fe mo fia na drop off. Yes, God. O me foi le fa mesi ka la excuse se fa ma fo ma vole ko fa ma lo se o le quiero la excuse fa me le ma la ko venga o the bottom line is they have stopped talking to God, they have been talking to the devil, and now finally they believe what the devil said. Na ma kala le sa ka no fa mai familia ko familia ko ma le sa ke pelo le e pelo le sa un fe po un ma fe mai ka ko fa mai le wa kilo a ku e sa o asaka a fongo me la tele le but if you take the courage to pray in the morning, pray at night before you go to bed, and pray in tongues throughout the day, Sunday comes, you are fired up. You know what? The bottom line is they have stopped talking to God. They are now consistently talking to the devil.
o le mafuaʻaga ua alai uma o mai o aso e matai toʻatele le atoʻatelu o le mafuaʻaga e le kupule mea ga. Take a look at the change now. We now have the phone, we now have the TV. E le iloa le akua e kupu mea ga, mai iloa le akua le kau akangelu. Le kau ma whaakala le akua akangelu. O le revelation o le mea la kupu mea mai e sawa ke sau lisi akumu in matters of hours. Mai e whaatuku te le ina le poto. So it's already in the word of God. So langa ino le o ngaso e ngatai e whaakuku ke ringa o la e TV, o la e telefoni, o la e mo le internet, o la e uma mea ua take over ina le kaimi le a saka kauenga e kalamoa i le atua a e anu lo kaimi ki makamaka i mea and by doing so you're talking to the devil through the internet, through the Facebook, and all of a sudden you drop off. So the decision the decision the decision e ke fia alu le la. E ke fia alu le mela ia Yesu. E ke manga o a e oki o e alu le la. O le decision nga ka fai temi ne. Mai o ke fai apu e te oko. O le mafo anga e le o maku ye te le po le lo ngama no fo anga le ya o ke maka mafa manga ku pe ka maka. A manga ku maka e ke ne ko kala mo le po o kala mo telefoni ma kala mo internet. Five ayau internet na mau telefon hei uang ai le ko kalkong le. O le mea la so wa mai boma o esse no le o ka man fa mo. Ai ba ia ke minga o le saul o le fa so songo kupe o le fa so songo ka ma ai o le fa so songo isi mau nga mo sa. O le mea le mau fa so songo le so ka fai pompa le ta. O falo o lungo ngai le talk back le ki o fa o fo mo fa mo o fa so la le sto in november me ia ka ko mai sa mo ka ko al melo e usa o concentrate ka me ki o fe nga luenga mo ka alo mo vese a o mai ka ka no wa lo ma ko ko i nga le ko fo le fa o mo fa le o mo vinga le fio ki ro ko i no mo ma ko what happened to the next generation? Alera o fape ko e mga mia ko so swa ka ko ko vakas. A ola amu ko le ko alu o fane faiso ma dunga le fa. Wa pe va ke ko le fai o le mea. Wa o mo vai ko la fa ko ye ko e ko ke le ko fa lo mo. Yeah, meaning that you don't want to sit under my umbrella. Then you're welcome to go. I will no longer cover you. So you go and you're not going to be covered. Yeah, no one can come. Or no serious or business on their way. And I'm a yoto. In any must so capo for Pierre Lopulera, oh, sorry, I'm Opisia, see Sonia or Fanawa, so a few of them come here, you go in the air, Mrs. Fanawa. And it's capo and fake up for you. So o mea le kuma fai, o lo kuwa e lua. Ma ia e kuma le upone a kua, ia e whalakalaka i le kua, ia mele poko mele kamai. Inga ia aungi drop off kanakai. O ke whea koe ki o ko, whamure mone. O le kaimine ka te mana. O le kaimine koe whakamala i ka ko. E ka kaunga makua e kuma le manusi. Inga ia e suahinga o lai e whape maunga aungi drop off se kanakai. Me wangai linga, aku fa panu se fil ule sa ka ya o le fika e le ma pe o ti fa no process ole e ma le ia inga ia fa no kele fa ma lo si ka ka o mu fa vai ka fa ma lo si ka fa ma lo si o ki o mai le fi o mai le so ya wa ale fe nge na me io la nge me ke mo fa no ki vi e ko mai le ko ka ko mi a so
E kumpul fa ko kuma tau no le ale ko le ko me le ma fa ko fa ma fa ka ko mo la mo le ko le ko fa ma fa ka ma ki ma la mo le ko fa ma fa ki ma la mo le ko le ko ale ma sa la mo le ko le ko o fa mo le e ste la ko ma ka ina ya u fa pa si ya so mo isi ka ma ka le mo fo fa le ki ma le so excuse ke fa ya le excuse yo ko va pe ya le ka fa no ko le la fa ya na fa mo le la fa le ai fa fe lo pa hinga me lo ma ko kele ko ka ese a kan kan ese mo le ko ka mo le a ko fa ke ka mo le ko so mo ke le ese a ve ka mo le ko anga ka kalo ke la pina morning pray throughout the day. Praying throughout the day. O le po ke le mo karo le po. O anga ve ka le po le po. O ai le po me ve ko le po. Ma o me le lo la ngi ko mo lo. Amen. Ai ma se me ka se. Ai fa ko fe me ko le tito ko le lo o mo ve ka mo o le si ma la me ve ka le we. O le fa ko ka se le o ma. A le ma la le no me ko tito a to ke lo ko ka le se ke le no ko e po. E ka kutito ala su e ko I fe ngi mo. Awa aku si fe ka file mo ne ala ka su e. Mo le fa ko fe ka file mo ala ka su e mo ki mo fe me mo file mo. Awa fe ke le me nga ni a drop off. E o vole ka mi mayoko ole stage le ko ya. E mo mi ale mo yo ka mi ki ba na mo vole awa ke le fa yo me ba ko keep fo me. You don't know what's going to happen. They will not even dare to ever look at the Bible. So they can feel what we read. So now is the time to do it. Now is the time you must do it. Otherwise, you will probably drop off and your children will drop off too. Mayoko, eternal hell is not just few months and years. It's forever. Ya, amen. So no ia nga nga tak ko. Yo wa sia na me ma sa mi ne ko ki ako wa be ale fa pe nga nga ni ka si e fai ko ki le la uma ia ale fe ka wa no ko pa ia. No sa mo ne ka fa ia ma no e kwa le fe ko so ko ia ki le ka. Ele no ko fe ma fai ia va fora o ki ako mo ia ka ko pa ia. Kia along ta ko mo fa mo o no po e o fa to tele na ile au so ya o tu po ni mo ele disi ya e peru ya awa ngalo la to ko fine o te la to tane ile tu fa o me ya so fa so ta mo le lua ona tala ina le to tiro a fo mo to lua to tele au so mo fa pe atu ele te tau no ma to tu o le fio ma le tua a tu fa i o lo to le nei au soi na fili ni o to se to fitu e tau le lenga e to tumo le na pa ia ma le poto ia ma to fia ila to le nei faiva a o ma to te filo finau I tau talonga ma le au le upu o le nei fo le upu le to tele o malava o na fili le ila to ia se te fano o le tangata to ma fo mera ko le me ko uso le mena to le kare se mo ona le kare se o ke ona va ia ko le o hours o kupul fa le la mo ke ni la ko e fa ia e o ye chef ai committee le prayer ma le la mo le pole tu la ma pa ia la le tu fa I ko I le ka ko e fa me la ka mo o fi ko fin ki a ko o la ko ia ma la ko ma le fa I concentrate la hours ele o pole ko ma ka o fa fi ka o le o ko e ka le se ke ni o ko asili o le ka ko I a le ka fa yuenga ko inga la mai ele ka le sia le kusi o la ko le commitment fa o ka wa pre meeting e fa sko ma so le pe ngal ko ka sia ko inga yo ke le ko mita a le sia wa ko le ka ka yeah I wouldn't be surprised pe a mo drop out ko inga drop out vo le ko inga in fact ko ke la ko inga mo drop out le ve fa yo ia va vai no ia le fili ki ako
Vivila que avalula, vivimos que acomodar, eleva e a manhã o levo e a manhã o levo e a manhã a pima e a manhã o meu foi eu vivimos que acomodar e a fomala o vivimos que acomodar vai depois eu pevar como o le nei le au soi ina filifilia ni o to si to fitu e tau le nei e tu tumu le na pa ia pa le ya matu tofia ila to le nei faiva ya va fomala ko le criteria que acom mai porque acom mai ia tofia se tamata e tau le quality mo mua alea e na confia que acom mai por kamaka e tau le ya o longa la afa e fai e fa male quality le e fili que acom o lola ele ko kene ni se no fai que ole criteria mo mua le o tamata tau leia ele se me ka le ala ole criteria longa luanga ye me ole tamata ya e tumu le ele o ka kumu fitikala ma ka kumu famisa ma ka kumu fa u o ka kumu le tama yo ne amen e wa ele o que acumula ele se kama level o que não é o pope ele se não faz nada com ficar como se não é para aquele mundo sabe não o não pelo a causa que acumula ele louco ou não como do ar com final ele para aquele mundo foi aqui acumula uso kamanga yo ka como ka ko ke pio ko ing ke pio alda ele ke pio le fefe ko ing le fakasa kama ka uronga ki a como lo pope alula e fa no lo pope a fio mela o fio mo ti a ko amo uma le ko le o ka ko na I lo ka ko le fakasa lo ko e a ko le no ti a ko e ke pise no ko le e uno la mai o pia ai o que era sempre o fare o que a cola le ka mai o le mapa o le ma o le vai le ko ti no e a cola vai ficar fo o fele le ko que o le a falco e a ka fefe na ka va que a o ku le ma pe eu vou imagine ele me com comprar não ti e pela velha a não te vai a não te usa ele com for como la me com comprar não ti o le comprar não ti na it's a combination of everybody is a não ti eu vou ver se eu vai no ka no e que não marea ele a não ti não la vai ver o ele a não ti que se vai ver o le fala pela pena o le carecia e compone me ka o le compone não ti e confuwa kai a ke fa koega o le a le fa wi mo Yesu o ka le la me fa mo Yesu o ka kai no mai le sa no le ai ma se so la ko la ko feeling le ai fu ma se so la ko recognition le no ti ga Yesu o fa mo la o le ke sa do lo sa o lo ma fo ku mo le ngale fa ki mo ala me la mo lo ko ke sa le fia ka le ya se ko le ko o e sabu le ai ma se aluti mo ma kwa e emptia e sabu le ele mo kwa close alo ma fo fau o close ma lo ko le po le ko o close ma lo ko ma sabu le ele lo sa lo fa la ve la velia e fai o ma fa la ve la ai se ala ma o ti ma ne sa o ka ma fo mai ko fingi ki a ko o ka ma ka ku mu le a ma io le ya o que lo mole mele ko ke o mai sa ko ile ai o mo fa pe e o que o la o já le o ia porque va o ia vai so a ko ele se mo ia wa ya ma ja o ia le o le ma ko que le va a ka ko mai la o fu ka ko mo la muti together corporate muti ma ko ale fire ko ai ava pe ala ka que le fu a muti
ia no ino o le opposite o le fu le empty ai ia no ina lai fi o ka o isi ne ka po mo le ka po pe ma se ke le la un pa ma se o le fa o ino yo ni la un so ia le fa o ino le la o wa fi o se na ma po ia po le ha mo ka le ju sa ka mo ka lo mo yo o le e ka lo mo po o fi o lo ia ala era le se o pe se la ve la un o ka se ma io ma io penso a o ia que são que é uma eu não foi que o lá a fome de sibele não lo que marco o que ver os que foi que o que foi que o não é mesmo o que ver os que foi que o que vai que o levar mesmo só olhar lá eu foi que o só ia aí meu falei pouco ele me acabou com aquela mulher, depois sola, a sol. E aí eu usava que eu ia por esse sêmia, com a companhia da neve, feitinho. Ah, ele se moveu, né? Porque foi indo mais com uma. E aí esse jogo, ele aí foi ele não passava essa conversa uma. Aí se quem não coloca, o ar não vai para o seu e aí a minha calma, ele, olha, uma pomar assim, e mesmo está servindo, né? Agora eu acabou mais de carroça, carro, ele não foi isso. Ele na caloca ele puma e aquela moda puma sangue le samu pa não e esse eu não fala bem lá veio o macabe a veio se por lá uma que aí parece ser mal ela se sempre o macabe mas se sempre o macabe ele tinha já e hoje vou lá falei ele não não falei mas não que ele que foi já que foi salsado a salfu e é sempre que ele aí uma se vai ver ela maluco a mochi por lá e eu faço sempre para eu ela por isso eu consigo fazer sempre para eu ele essa mulher que como mulher só agora o que a como eu como mulher não só quando eu que a como nem pouco que a como mulher ela foi mais que tipo ia por isso ina me ela belo tu não é verdade mas porque a como a filha estava até tu ele ela se kama kaburi la maria ne fai o la o fio poco baka malele ni poco baka no ambo que pole pe bo se kama kare se poco pole o ye pe bo amen o ye pole kuli le mele e mo wale foto la te fermai la kama kumu le nana ko le ko kumu le che non alle che lo e poco o ma ti si se fai olmela ele vai pegar ele não le sábado de ser ele caminha vai não dizer foco aí não na esse na caminho lá não le sábado de ser lá porque não cara ele é muito porque não cara ele faz uma notícia e faz uma coisa em vale a mão para ele é tudo ou notícia lá faz given time e maior então Primeira que eu ponto, ele você me é que boa mas se é que ele não se fala você o pure io le wisdom ele le knowledge wisdom and knowledge are synonymous but they are not exactly the same they are related to one another but they are not exactly the same wisdom from God knowledge you get it from the classroom Olmera le wisdom e che come le wisdom in un calmore che poi asso la calmore o mai le poi e che le mose wisdom ma per lo one fala uma pe che hanno
e ke anu mai ko college me ke anu ya mai be a pe o lo mo o ala ko yo o le doctor o le PhD o le master of theology e pa me mo ma mo le poko ma na se na nda mo ile ka mai o le poko ala ka mai e ke filo ke ne na ke le a wala me ke mo ile wisdom o le lua mafakanga ma le akua yaso lo kala mua le akua kala mua le akua kala mua ma le akua e toi ma ile wisdom le a ua ma le awala me whainga maua o ti akua me e patanga e full of wisdom ia vivili lola ia le na me o ma fini leo se te whanga me o tangata e tumu ile usala ko ko e se ke famo le si quality na o le quality mo o le tau le kumu le ma pa ia kumu le popo fa popo le Steven le si dela kumu fa yo ki apo e ma fai me fa popo ma si de ia o agora ka Steven ko ia me fa Steven compare ko inga la ko le se ko inga fa ni fa ia ni le ko ki e pero ka Steven o le mera si no o fo usala nga ia pekelu nga ia ange ka so o Yesu ai ma a le fa fe ko a inga o me se o ma se nga fa ia ki a ko o ki a ko a ma ko ba ko na ko ki a ko ua kumu le whakua kumu le ngama pa io le atua e le ai ma se koi i le ai ma se te saipo ai e ngamo usa ma mea whae ki ako i o le sila ngā mea mai e le kau fia le whakua ai mo rau mea lofa ngā mai le atua usa ako o ki ako e le kau fia le whakua mo rau mea lofa po le ale mea lau plesa i o le atua e makau kia le mea ngā whae ngā kari o se ke whakua e roa le mea no roa se ke whakua o longa prayer life mai ngo o ale ke mi ko o mai o longa kalo le fa no vai a kule la mai le o nga kalo inde o se te fa so le kalo se te fa o le kalo va fa ke mi people si bien ale o me fa bio e le fe mo vie me no kalo ke ti fa it's hard when you're faced with things ala ke fina ka o mo ka fe ka ai na ka ka lo ka pe aki yo la ni no yo la ka mi si ala yo ka mi si ala yo ke fa no ko na ke yo ni ka be no ye ka mo ko ka ko ya la ka o me ala ka ya ki lo ka o le be ko ma ka o se yo o mai ki ga o ma ko mo le ka ko le ma ko le ma si no va mo se me fa le kingo ko e sa ya no ki ale ko na o lo mo vino ka pe mo le ko le o fe ka ko sa ko se me fa ki ya wa ka fika ye ko mi me ala ala no ko ma ka o le si ala o ka o le si ala la o ki vo ala so, olha esse cara, olha esse cara no capô, faz no capô, faz no capô, na caminhonete. Faz no capô, no capô. Yeah, number one, you need to make a commitment to a prayer life. On our prayer life now. Every time they take a kalwa, you are talking to God. You take a kalwa, you don't put some more kalwa saka. And I want kalwa lepo. A kalwa lepo, a kalwa. E kere kalwa. You have a mola, so you saka kalwa mayama. A wa ka kale o e ma ka kalwa, o e va posaka. Foi ver kalwa, o e ma ka kalwa. Soka. Que vai como ele tem esse nome da do tudo, vai. Olha não macar para o homem. Soka. Ele quer dizer tudo vai bom.
O sili le tamai o le ngata I manu umo le vao na whaia le li I le atua. O whai mai ui e whawhine. E moni e anu whetara Oia le ngā atua. makaka mo. Oia e whaafonga le almene. E kene koe kalamoa e le akua. Kalamoa mai no saka mia. Look at the I will never stop talking about this. Nanga leo ufe kau ni vesi na mo mai. O le mafu angala leo le mafu angala le mea le mo se ka kama le. Wa ele ko kala mo ya. E ke fiu ko fa besi si kala le mafu angala leo e kasi le fa mo kala na tusi po ia. Wa ele ko kala mo ya. E ke ele ko kala mo le ko kala mo ma lo sa ka mia. O le mea ana kupu ya e kupu ya ka ko uma. Wa kusa pe va pe o eva vo isi kumano no. Infatti o le ueso io ci camano no fa. Eva fa solo acqua. Io ma le simele kusa le lei fa fina comando no fa la musica. E alla come caffè io comando fa non vuole po. Fa non vuole po. Fa io ma che fa. Ya, o quiere decir, ele mo kamalo, ele mo kamalo. A o que vai ver ko, ele quiere ko kalamo, ele ko kalamo vai no sabe. A o único é na ele quiere ko kalamo, ele ko kalamo vai no sabe. A o kalamo vai sabe, kalamo vai to. E foi bem kalamo pe pelo né. Ya, so ya moro le ko ve ko ko ya wa mo ka ko ya sa ka ke pero le o le ko fa ele no le ko ma no professor Kiwi o le meu o que no fe ko fa ka sa na o ma ya le Kiwi o que le mas ko si pe mai no no sa o ma ya professor Kiwi. This is the 1993 1990. Yeah, well, he's an atheist now. He's still teaching at Victoria University. Ale memoro, mole ko kalamoa ri ile ko kalamoa ya api mama kusi. O kalamoa ya api mama kusi, o le kalamoa le ko. Kalamoa le saka. E pelo yo le ko ma o me mai fa. He declared himself an atheist. How can a pastor who is teaching people about theology came to a conclusion? And all Professor Ewing was doing, he was talking to the books and his literatures and the study of the Bible. But he was never talking, he stopped talking to God. Now, e ke fiu ke pepero mo roa mo ele ko te kalo o le mafu anga me o ele ko fia o le mero o ka o community le buspa i ba o le ala ma ka ko fale ko e alo ma ka ko fale ko ko ya mai ka ko le ko ma ko fa e ko ka i mai ya ko le ala Ela não está com falei, não deixa a mulher com outra cara. Alguém vai que carro filho de calor é pô. Agora ele leva para o cara, ele se lava muito assim, você lá monga, o longo lá, ele mesmo fez lá no carro. Olha ele é moro mão, na sala vai fazer. Agora falou, olha cai mesmo por aquela rua, é carro que ele é. Mas quando ele estoura uma ele é rua, bem falei como o longo. A rua lá por cara que ele vai. O Yesu Kristo, olha tali ilo. Oi, por aí ele é um pouco. Porque vai a marca de bom naquela mulher. Mas comite o mulher. A mulher, aquela mulher, efetuando os mas a mulher tu é sal, uma mulher. Nem mas a vamos sacar com aquela mulher. O nome de sacar. O que é bom no mulher pô, a mulher cá o mulher pô, a leve cá o cuspaia, aí faz sal o mulher pô, o cuspaia né, o feito mulher pô é que
no me mo ia le pongo le kusko ia o lu punga o kusia mo oe mai ka la mo me kia fa ka le ka mo me kia a ke fa ke mo e fa mai no o sa o le le mo sa ka mo ka pero al fa fi ka o ni na le o ku ka ka wa le fa vai o uma o fa ma no si se lo quiere fa ma no si se lo quiere fa ma no si ele ko mo ia me ma awa ko fi me ke ko ale lu al fa me ko fa ma ia ni pe o ma se le ko ja ma ke no ko ka mo le mo ko le no pra si me la fe we le ko ka mo le mo sa ka mi na le mo le mo ka la mo ma e ke le ko ka mo le ko ka la mo ma le sa ka mi ia e ka wala ko mix fai sa commitment is a prayer life. It doesn't have to be 2 hours prayer. If you can commit to 10 minutes, it's wonderful. And then while you're going about, okay, honestly, it is a kind of period. I have a prayer, I have a prayer ayo erero ora mele lo que speaking tanga mo na fa ya ta lo que speaking tanga mo ora la fa pero o le ni ka erero lo ni o speaking tanga lo que ka mo le ma la ka le even ordinary things, even simple things, even your own interests. Yeah. Okay, but take it. It's one of the speaking tongue, praying tongue. I was saying on the other, for some. Yeah, but you know, I have more about you. Yeah, if I didn't know, this is Carlo. Praise the Lord. I'm not going to say, oh, why don't you like it? Well, so you're mal, you were the lamp, you were yeah, but when you're like you were going to the lamp. Yeah, praise the Lord, praise the Lord. I want to see no couple, so in the other cup. Oh, Masabi, yeah, they're not Masabi, but they can't destroy a musical. Yeah, what destroy a musical? Yeah. Você um capo, saco foi verdade, que não foi feito. Ali a cara ele foi salão, ele, amém, aleluia. O ele aí chama que maluco o capo. E aí fio esse aí é não é tão bom. Eu não vai, a ver lá, leva lá, vinha dele. O que via ter calmo ora. Commit to the word of God. Make a commitment to read the word of God. Commit to fellowship. Kako fellowship pilih fellowship fa penga fa maru si kau. Awak ni sini pergi sini na. Orang mama ya fellowship. I want you to do that for any of the time I was. Of you will ask what I'm my. You can't go home and come off. Hey, I see Kiako or if I not cool. For if I'm our Lumbai, they can't live here for Polly, if I prefer. I allow a walk up of if I'm not see this. I'll give her if I'm going. Quando uma ficava aí, ele se malai fuso, ele se malai ele kau ele já. Awak oi sih kan? Wah, orang via fuso. Orang famoso, nada é. Aí ele mas que só acabou que agora fuso não, na faia fuso. Aí se kau e misa ia lá, se tu pega le pomo komika le para se ka poma. Apaka kuwa vele honra. Komika no recipe le kape mama fanga ni siles, mama si. Afrika poma fa, eu sabu, komiti sabu.
leva mo mai que é o que uma mais o sabe o carro lá na fechar já a mesma fa a ver se ia uma mais que é vergonha o a papel ia ser uma ia que o uma vestimento foi aí a ser meu mais que não vai calmo ela mapa calmo já eu aí a ser meu mais que lá aí o agora como vai a hora da pá como é uma missa e uma aquilo que não me claro eu acabei de ser cara assim na uma vez ela que agora uma que acaba que acomoda ele que não pode agora com nada mas ai pero dulu uma coisa não acaba kamu main baik sekolah pulau fai apa ya fiz com a dia ele ia acabou fai o marido começou a ficar uau fiz eu era o uau fiz uau não começou a ficar a cara assim a gente amo ele não era fome o que cuco se cara assim a fome olha vou falar vai pegar aqui é uma piuma da atmosfera von noite e saúde boa é falando saúde boa é fio a wafo o esse que a como é ele não pode esse a como que a como uma não sai aí ele me olha ele agora foi naquela como e aí ele então é missa mas eu o que me pega o que me é que cara mora é a macro de alguém que a como a mama o como ele se não consegue mais só levar por não comer não pode eu moro foi o que me eu moro foi lá aí a não pode fazer o que falou lá não pode é que acaba uma porra pui acabou mesmo como esse é ele vai como é lá aí eu olho para ficar na mas ele já não que me fica com o ele na mão né faz ele faz o é ele faz deixe não vou vai ficar no cair não vou mas não não para eu tu o para cá vai isso vai o não foi lá tipo tá o fit vai no sofá Lono foi na tipo sofá. a fai fa maula loro o ta o lo mo mala tu talo sa i ya ja ma li u ese o la tu ala le no fa no mo le ma li laki ma fa ma alo ya la tu sala ma fa o la ina lo la tu no allora con le cavole o la fa ma che amo ma a fai a fai fa no a fai fa no che amo ma e fa ma wala ole quality ma wala ya e fa ma wala ya e la pe la ki le kai pe ma ko kai ai que mo mo sunga le que kai ai no como ora o como sabia ai fa no ka que ele pa fa na ka yo ali me la fio por ele tu if you humble yourself o mela que fa ora ele se me fa mo fi ele fa mo fi o que fa no ya ele fa mo fi le ole no pode ficar ai a fai fa ma lo mo tau mo me mo fa mo la me lo mo fa ba ia and pray ai fa mo la e kala mo ile pu ele ko sa mo sa ka e kala mo ya ma esa ili yo fo ya o mera le o que o le fa que o ia ne ko sa ili fo le o lo quando foi cair o ka kangi le pu
You are good God. You are now. I need you. I'm desperate for you. Every morning you wake up, you want to see the face of God. If we like it, you makafa. Aromo ingi leki kamu imagine le every day is like you're seeking the face of God. You're making a commitment. Okay, kalau mo ina, it is a kana fakula nero fakula. What you find out what commitment? At 5 o'clock every morning, I would get up. Sometimes I wake at 4 o'clock. And king farang kula kilo le var via boy. Oh, meet up here. This is what I want to do. You know, go get it, pull it out. Go get it. You so go so atala vai. Yeah. Uma go yo uma kayo mo so. Ah, mo ben. Ya uma tamare lagi ya mal chia. Ya. Ba kare no le va. Yeah, remember we mato wari beta. Ia peu wa viala no ka ba wa langi mai ole fa. Ia wa le kuma. Ole ala mala ti be wa viala. Ka ngale fa ko kuni lo. Ya anu. Ya, e que o ali tá eu uso bobo. Olha com beta lá no mar. Ya. Oh, Jesus, olha. Mal para cá pouco. Vamos olhar cá, vamos ver, vamos olhar. Calo, essa ilha no fundo. O que vai acontecer? Whenever a drop of a whenever we are Timothy, whenever eu acho que a o que ele ver o que ele vai esse. Esse que ele fez o levo é que com mal é que não o que ele é que louco ele vai mal se não cai ao que sabe não confia. Ya, almeia não fala mas ele diz esse ao balé. Capo ele é isso capo ele é ruim mas não é. Ele é você capo para pefiar meu capo ruim mas ao balé. Ao que vai por ele a capo chele ele com la sonne. Uma coisa faz mal, uma coisa furo, uma coisa a esse é le conhece se a vida. A capo liu a forma ele faz punga vai then God will hear from heaven. Follow me. Forgive your sins and heal the land. Along my follow me le tua de langi fa malo ka ko masala fa malo lo le fa fo me le wingo pule fa malo lo a fa me tu spaye fa malo lo le la ma wema very fruitful ainda a pe ma ke le ka ma ainda so se me ku ye o li pa fa ma ye ai ale malo lo e che struck con la questo sempre ya con lo kuma mo no lo ile na mo ile fa ile to mele che mo na me che no mi se so fa lo ile o fa mele che no inga che struck what fa lo ile o me na ka o ile tu ya o yo ta ma lo fa ma che fa so ma che fa lo ma me e ficou em macaco o leca eu queria ver se o pai lá que vai ter o ele o amor ele apoia eu essa faz uma balada ele caro sabe ele o forma ao que se me dá melhor ele não vai ele apoia tá malo para começar malo vai ele que a o uma letra Kalau ele tua ia papel lama e mau ko fala moço que ele calma para como ficar na escola cara escola e ele o que ele sabe ia ir para na escola I just want to spend my own time with the Lord I need to hear God
o le kapu koe kale si e whamura, made a massive commitment to come. Samu kai o let's go, you know, make a kau. O no langa le whare koa le kau, ka moe le kua kau le kua. O le siwe ka moe le kua whakia o le whakakai ula salo kome. Mai, ni ai a o le kai a, e waweana le waweana. E o fufi lau whangau i koko Yesu, ai le ioa whikila, mo e whingana le whanga. E sau le pō o le ai moe. Whawhekai i le apua mo le ufi ufi ino o a inga le toto. Na e sau le pō koe whaikoe ufi ufi ino a inga le pō. Na koe ale le kai au whawhekai i le apua le kai au. Mo le tuituino o a inga. Whawhekai le atua me koe whai le apua mo le ufi ufi mako le mako o se o whangau. Na e a onga mga ruema ufi ufi mato le toto Yesu. O wai ke le whai aro le mea o le ama mo no sa kami. Me o so whai e o e mana whanga. O simpo i le kalo le toto Yesu le fufi kami. Ma le powerful i. E ke whai ro le apua. Mai ro mo le apua. Angelu o kofu ko fiku angelu o angelu li o mo le whangau le mara mo kalo le mara o ngia le mara te kaya. O fufi no whanga ora i e kofu ko mo le. O se sa toto o Yesu numo. Amen. E mai ma le o fia mo ki mo e whai le. Ai le kalo mo le apua. Kalo mo no sa kangi tu. Ele é harko ko ele é power. Mo ke ni ke fai ko mai le. Ele vai aquele comando ele vai power. Ya vai no ale ke le ma ko vai yo le a vida por toto Yesu. Ale le fa ma. Ai anda fa pela que calma fa ma. Esse fia ka. Ale le tá tudo lá. Na mamole que fatia te You have to make a commitment. Fai essa a commitment de tua o la me nga la fai pera el calamo de tua pe la fai ya no me o no le calamo de tua. E quiere ko calamo de tua calamo mo no sa ka ya. Na le calamo e vai le mo sa no sa ka fai ya. But if you made a commitment, tonight I'm going to go home, I'm going to commit to the Lord every morning. I'm going to wait, I'm going to force myself to get up. I'm going to pray. I'm going to ask the Lord to cover my family with the blood. Ora, let me find a lau whanau malaku whanau. Lau malaku I mua no malaku whanau. O whai lea kua kofi ufi. O whanau ma kai tūne luma. Ora mofo arika. Ask the Lord to cover them all. Uma ngau whasanga mai kōma le kalesia, ufi le kalesia whakona mō le tō. Ora moe, whawhekai le atua mo le puipuima. E koe ufi le ainga le pō. E koe ana le kai au, koe ufi lo ainga le toto. O kakule koe, you go and enjoy your own life. But God in heaven will protect your family. It's a very powerful thing to do, is to pray. One of the most powerful things any Christian would do is to ask the Lord, talk to God. Tanga noa I lea tua, ka ui ele mea mai ke mga o ia. Whai noa I ero mana onga. Whai lea kua e vai o e la monga se marusi. A pela e ignora, me kala pisa pita mai, e le tineia, mai le ma tineia e ia, se va mai ua mungu iti. When you feel weak, you feel like you can't handle life. Say, Lord, I need you. I'm finding it hard to handle life. Please help me. The Lord will come and help. Hallelujah, Lord Jesus. I want you to make a commitment. I want you to say, God, tonight I'm making a commitment. So Lord, tonight I'm making a commitment. Nothing will happen until you make a commitment. But make a commitment and say, Lord, tonight
I'm going to get up every morning. I'm going to talk to you. I want to talk to you every morning. I want to talk to you at night before I go to bed. And then keep on talking to him during the day. You'll never drop off. Me oso matai to tele la to ese mal factor. E ke le ka kai e se pa kala mo pe le. Wherever it drop off. As long as you're talking to God, He will hold your hand. He will strengthen you. He will encourage you. Father, we want to give you back all the glory. Yeah. Amen and amen. 1, 2, 3. God be the glory forever and ever. Amen.